Может, очень много. Теперь давайте пригласим нашего гостя из Кыргызстана. Я хочу, чтобы наши ребята послушали, что такое Манас, почувствовали дух его, его вот это вот внутреннее состояние. Таланталы у нас, это мой друг, он носитель этого искусства. Носителями сейчас вообще на земле очень плохо стало. А это вот он носитель этого искусства, поэтому он болеет этим там и так далее. Там, ну и как и все такие кыргызы, они не любят несправедливость, они могут президента убрать там, и так далее. Да. Он иногда может высказаться, если ему что-то не понравится. Ему тоже высказываться, но он все равно он болеет всей душой за эпос, за Манас. Он вообще хочет, чтобы мы создали какой-то центр эпического искусства, именно какую-то организацию такую мощную, всемирового масштаба, но и мы его поставим президентом почетным, да, и вот вы там рулите. Давайте, чей таланталы, пожалуйста. Это моя шкурка. Не бойся. Она останется. Ну, мягкая, хорошая. Но прежде чем начать Манас, я тоже хочу немного представить, что собой представляет Манас, потому что это важно. Это моя миссия, это моя роль. Я должен это сделать. Ради этого я и живу. На самом деле все начиналось здесь, в Саян-Алтае. Предки Манаса рождаются здесь, в Саянах, у берегов реки Инесай. Манас сам рождается, появляется на свет на Алтае. Это Чемальский район. Там есть озеро Манас. Вот на побережье этого озера он родился. Мы были там в 2010 году, потом в 2011 году были. Совершили свой ритуал. Я впервые тогда был на Алтае. И очень много там меня сопровождало. То, что мы сейчас говорим мистическое. Я все это записал в этом году. Вот COVID мне помог в этом деле. Я написал целую книгу о тех ситуациях, о тех происшествиях, которые меня сопровождали до сегодняшнего дня. То, что сейчас считается выдумкой или фантазией или еще чем-то. Я думаю, что все то, что не все то, что доказано наукой, не доказано наукой, это не говорит о том, что этого нет. Значит, наука еще не достигла этого уровня, чтобы объяснить, понять и предоставить свои доказательства и факты. Почему? Потому что наука – это создание творения человека. Это не то, что нам спустили с небес. Вот. И что собой представляет Манас? На сегодняшний день у нас имеется 69 вариантов. В Академии наук, в рукописном фонде. Там хранятся и мои некоторые эпизоды, которые я записал, сдал. Самый крупный вариант среди них считается вариант Саакбая Каралаева. Он родился в 1894 году, умер в 1971 году. И его вариант насчитывает 553 стихотворных строк. На втором месте стоит другой вариант, вариант Мамбет Чокморова. Его вариант составляет 395 тысяч строк. И третий вариант, ну, я говорю по объему, это вариант Сагымбая Розбакова, 183 тысячи строк.
все они являются сикульцами, что очень важно, что подавляющее большинство сказителей, магиканов, они являются выходцами из Приисикулья. Я долго искал ответ на этот вопрос, почему исикульцы, почему из Приисикулья, даже независимо от рода и племени. Я думаю, что это связано с самим озером. Самим озером, потому что древнее название этого озера Оепколь, Святое озеро. Но мы сейчас говорим Эсыпколь. Озеро не может быть Эсып, правильно? Горячим не может быть. Это просто закодированное слово. Эдып, Эсып, Эзып, Эджип, Оеп. И так, я думаю, просто закодировали. И второе объяснение, когда монах возвращался из Алтая и хотел повидаться со своими родными, мы говорим Алато, Тиньшанские горы мы называем Алато, нынешний Кыргызстан, это Алато. И когда он впервые пришел в Алато, он увидел это озеро. Он увидел это озеро и полюбил. Хотел там остаться. И там ему послышался звук, голос. Раз уж такое дело, тогда оставь здесь свой знак. И вдруг его боевой конь, став на дыбы, став на дыбы задними ногами, а передние ноги поставил на огромный камень, который рядом стоял. И там этот отпечаток остался, копыта этого коня. И оно находится сейчас на побережье озера, вот именно в том районе, где я родился. Тулпарташ мы говорим. И мой наставник, мой учитель, он говорил и всегда утверждал, что именно этот знак, это тавро, является ответом тому вопросу, почему сказители, многие сказители являются выходцами из Приисикулья. Конечно, это действительно замечательное озеро, вот Вячеслав видел, он только краешек видел. А восточная часть этого побережья, этого озера, она очень похожа на Алтай. Очень похож. Вот. И это озеро сейчас превращается в ванну для туристов. А мой дед никогда не купался в этом озере. Он даже ногой не ходил по озеру. Он омывался, совершал омовение, руки, ноги, лицо, но никогда не купался. Для него это было священно. И бабушка. Мы исыкульцы вообще не купаемся там, в этом озере. Вот до такой степени оно является для нас священным. Вот. А сейчас это наоборот, для туристов. Вот что делают деньги. Вот что делают деньги. Вот. Ну, мен силерге эмне айтып берейин? Кто-нибудь знаком с Манасом? С текстом, нет? Никто? Сейчас мы говорили с вами, да? Вообще у нас есть закон об АБП Манас, он был подписан в 2011 году. Там я приложил свою руку. И в этом году мы разработали новый проект закона об АБП Манас, но там мы не говорим об АБП Манас, мы говорим просто о Манасе, чтобы
не ограничивать возможности Манаса с понятием эпос. Манас для кыргызов это Святой Дух, это сакральный Дух, это то, что является для кыргыза всем. Если кыргызу сказать, пойдемте за ислам, свергнем этого царя, может быть, какой-то процент выйдет. Если скажут за партию какую-то, если даже скажут за землю, нет. А вот за Манас пойдут. Это та сила, то явление, тот феномен, который объединяет наш народ. В целом. Я хотел бы, чтобы у каждого народа это было. У каждого вот наших родственных народов это было. Объединяющая какая-то сила. То, что может нас объединить. И в будущем вот Славик правильно сказал, что у меня мечта объединить. Объединить, конечно, невозможно. У каждого свои интересы. Но хотя бы создать такое объединение сказителей и, возможно, эпосоведов, которые могли бы решать свои вопросы, и чтобы они решали проблемы своих народов. Мы видим чиновников, мы видим лидеров наших государств и республик, которые за деньги, за карьеру, за что-то еще, да, материально, они могут изменить своей родине, своему народу. Но сказитель никогда не изменит. Это совесть и честь народа. Сказитель никогда не изменит. И когда говорили о газопроводе через Каракольский парк в Республике Алтай, уже отстояли все-таки. Но вот такие вопросы должен стоять первым сказитель, чтобы решать. Может быть, глава вашей республики, он побоится высказать это мнение, а сказитель он не должен бояться. И он должен выступать и решать эти вопросы. Если даже не решать, хотя бы высказывать. Потому что ему терять нечего. Если он является истинным сказителем, не фальшем. А зачем тогда он сказитель, если он не будет служить своему народу? Он является, повторяю еще раз, совестью и честью своего народа. И другая моя мечта, чтобы в будущем как-то помогать своему народу энергетически. Лечить свой народ. И не только свой народ. Даже на мировом уровне. Сейчас же лечат, да? Экстрасенсы там, йоги. Я не говорю о профессиональной медицине. А раньше же сказители лечили. Сказители лечили свой народ. От злых глаз, слов, сил, от черной энергии, негативной энергии. Сказители лечили. Они очищали пространство, они очищали свой народ. И именно ночью это все делалось. Именно в тот момент, когда все окружающее находилось в полусонном состоянии. Поэтому и зимой сказывали. Не из-за того, что делать нечего. Да, но это не главное. И мы должны вот достичь этого уровня, когда вот тогда статус сказителя станет важным. Тогда сказитель, он будет на уровень выше. Сказителей у нас воспринимали как пророков у кыргызов. Каждый властимущий при себе должен был иметь сказителя. Это считалось честью. И только сказитель мог сказать в глаза своему патрону правду.
Но этим самым сказитель не должен зазнаваться. Он должен знать свое место. И бегать, стремиться за материалом. Сейчас пошла такая тенденция быть сказителем мода. Потому что там какие-то привилегии, там какие-то льготы, там какие-то гонорары. Это временное явление. Надо ждать подарок от оттуда, от духов предков. Ошондо көргөн бүгүн жок ботомай адам ушундай экен ой дүйнө бок адам бүгүн көргөн ой эртең жок ушундай гана экен дүйнө шок эмең айтып берейин ай күлманаз берендин аңгемесин абайлап алдыңа салып кетейин жараткан билет ким билет Кудай билет ким билет куру айтып койбосом Кудайдын кылган иши экен ошол кезде кудурет колдой көргүн булурет өзүң көргөн Алмамбет айтып турат Маннаска кагылайын көк жадым кайсы бирин айтайын бежиндин жолу беш бөлүк бежинге барайын жолдош кылып алайын ой ак балтанын чубагы атаган түнүгө алгыр кыздардын кыраны арстан тиши өтпөгөн батыр эле шер эле башка да жок эле Кудайдын кылган иши эле айланайын көк жадым деп ошентип Алмамбет Манаска айтып турганда макул 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 деп бул айтканың акыл деп кагылайын каралдым мени тыңдалайын айтканыңдай болсун деп айтып турса Алмамбет ошо кезде жарыктык келишкен минсеге белбес о кенен жердин булданы кең көкүрөк сарала кетмен туяк кең сору Кудай бетин салбай кал мына ошондо Алмамбет аркы терке камчы уруп оң тетири теминнип чөнөп алды көрдүңбү эр чубактын ордогу кагылайын чубагым кайда кетти чунагым деп ошентип бакырса бакырыгы баш чарса кыйкырыгы таш жарса ошо кезде ордодон өзүң көргөн баягы ырамандын ырчыл чыга калды бакырып айланайын аллаке ак балтанын чубагы эли аты бермектеп эки күнгө кетти тайган итин жетелеп кайсы бирин айтайын деп ошентип турганда мына ошондо Алмамбет эки күн жатып күткөндө эки күн күтсө келген жок сырты жалын ичи чок кантем кокуй кантем деп кандай айла терем деп айланайын кудурет чубакты келгүтсөм эми жок сыртым жалын ичим чок деп ошентип турганда ошо кезде жарыктык Кудай бетин салбай кал кайдан келди билбеймин улагандын сыргагы арстан тиши өтпөгөн адамдын күчү жетпеген 21 балла экен эрен экен шер экен элимде жок кер экен өзүң көргөн эр сыргак 21 шер экен атка жеңил тайга чак жого мыкты жолго сак телегеи тең экен
Tengrim özü Kırgızga berip koygun şer eken. Mınno şondo surraba, mınno şondo surrasan, özün görgön kuduret, koldoy görgün bulduret. Er sırgağın mın aytat, aylanayın allake. Aytkanımdı uğup koy, baydın uluba kaygan. Aytıp turrat mınday dep, kağılayın alman bet. Çuak tügütpöy varsın dep, bak burçun jolun alыс tep. Bejin jolu beş bölük, o güttürböstün jönü dep. Aytıp turdu bakayım, mınno şentip aytkanda, alakanday kat berip, alman betke sunganda, oşo kezden alman bet, özün görgön kuduret, kuday betin görgözbe, makul 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 dep. Aytkanınday kıllam dep, mınno şentip aytkıça, özün görgönür sırgak, aylanayın alake. Oğulloy görgün bulduret, o seni mennem barayın, pulzirge gantip turrayın. Çınma çınga çır salıp, kakan çınga katılıp, bejindegen beş bölük, o beş bölük tüy jolu var, bejinge barayın, kağılayın allake, pulzirge gantip turrayın. Devuşentip aytkanda, makul sırgak makul dep, başımdağı panayım, görüp koygun talayım, meni tingdallayın, sadagan getip kallayın, kağılayın sırgağım, bargın makul bargın dep, mınno şentip aytkanda, hala ködök alıp kö, özün görgöner sırgak, jönöp turgan gana gezet. Aylanayın ganan alake, bu yerge ganagan tep turayın, arkandan gana kokuy barayın. Mınno şentip aytkanda, oşo kezde jarık tek, kuday betin salbay kal, astındağı mingeni, o gök telkidey budan deyt, arkı terki kan çorup, oң tetiri teminnip, üzöngüsün koygullap, aylanayın allake, ellakeme joldoş tep, joldoş bolup parayın. Jol atası jolaman, jolaman bizde koldosun, o kol atası kolaman, bugün bir bizde koldosun. Devuşentip er sırgak, jönöp kaldı gördüңbü, arkasından kuyruktap, tuğday betin salbay kal. Oң 6 günü jol жүрdü, ataya vaymol жүрdü, mınno şondo jarıktık, özün görgön alman bet, jatıp gana uyku kandırıp, tulparlardı gana çaldırıp. Aylanayın gana oy sırgağım, uşu bugün gana tünöp alalı, tüyşügü gana bolboy jol bolboy, tütünü gana bolboy ot bolboy, tütögü gana bolboy ot bolboy. Devuşentip aytkanda, oşo kezde jarıktık, özün görgöner sırgak, o tulparların jetelep, o ağın sudan sugarıp, tulparlardı çaldırıp, mınno şentip alganda, oşo kezden alman bet, er tokumun çeşti deyt, er tokumun jazdanıp, o koңuruk tuğuş tartıp, sungan butu tartılbay, jumgan gözüň açılbay, jaratkanga jalınıp, jaratkan özüň jar bol dep, Kudayım özüň koldo dep, mınno şondoň alman bet, alt uykunu salgan deyt, emany koyup turralı, özüň görgen bayağı, orduda kalgan er vakay, vakırığı baş çarıp, kıykırığı taş çarıp, aylanayın kuduret, kanday şumduk boldu dep, o döbödön tüşüp gelgendey, 12 kannat keňörgö, 12 kavat töşöktü, ayköl manas kavullan, jakkan eken jarıktık, eşteme menden işi yok, mınno şondoň er vakay, girip keldi bakırıp, o kuymanas manas tep, oy turup koygun gögöjal dep, o kağılayın karaldım, kayse birin aytayın, o er çuvaktı jin urdu, oy jin urganda din urdu, hey alman betti kuvalap,
Jönöp parat kördüňbü, gantem gokuygantem dep, ala kanday kırgızdı, çamındıday çaçabı, tüyün bersin bir guday, tüptüň ellelek, artın bersin bir guday, ala kanday jurtelek, kanteli gokuygan teli, manju degen ulu jurt, manjularga bet talip, Kıtay degen kıyla jurt, Kıtaylarga katılıp, kalmaktarga varrawe, kalaymandı sallawe, agaga jetpeyer çuvak, yalman betke gavılıp, eki vatır ekişer, bek çapçışıp kallawe, ganday şumduk pollot tep, mınno şondo erbakay, kolunan tartsa gozgolboy, butunan tartsan oy aymigo kuygan temdep, geri geden illingen, akkeltenin golgarıp, miltesine ot koyup, ok tulguna ok salıp, mınna şondan alman bet, burday betin salbay kal, özün görgön zor vakay, tündük közde karatıp, tarsıldatıp piratsa, tüşük tönü vermanas, tura kaldı gördüňbü, oňjagyndan oldursa, oňjagyndan ýerbakay, turgan eken jaryktyk, aylanayın avake, kanday şunduk boldu dep, mınno şentip turganda, oşo gezden ýerbakay, aytyp turatman naska, aylanayın mannasym, kagıldayın gökjalym, almanama şu wakty jinurdu, jinurganda dinurdu, özünden başkan adamdı, uçkağına teňebey, zıng etepkenebey, bir çuvaktı tıybasan, orta joldan albasan, kagıllayın karaldım, bir baleket salatko, kılgılık tegıllatko, eki vatır ekişer, birinin başın gıyatko, ganteyin gokuyganteyin, de boşun tiver vakay, munun ayta salganda, aşıp şaşıp giyinip, şandaga yöbillenip, özün görgön zor manas, zolo suzun manas, kurday betin salbay kal, kulan arpa jendeket, ayban bozdu mingendey, mınno şondo jaryktyk, akulanın jogunan, ayban bozdun ganan, ayınan, özün görgön ganan, zor manası, jetpe kaldı gördüňbü, çuvaktay gana batırganım, teyin gokuygan teyin ganda eyletireyim, min teberse gana bolboy, emana koyup turalı, oşo turgan ganan alman bet, oşondan gana kavar alalı, taң kaşkayıp sürgöndey, taң çolpon gana cıldız çıkkan dey, oşo gözden alman bet, oňjagına gana oldulup, oğun gana tappay uykunun, sol jagına gana tolgonup, soğun gana tappay uykunun, kanteli gokuygan teli, artın gana versin bir gudayu, kanday şumduk boldu dep, oşo gezde gana alman betu, sırgaktı gana çakırıp, aylanayın sırgagım kaysi birin aytay, meni tingdalayın, kagılayın gana sırgagım, karagalpak gana kırgagım, men görgöndü gördüňbü, boto men bilgendi gana okuy bildiňbü, men tuygandy tuyduňbü, hazır jatyp gana tüş kördüm, tüşükti jaman iş kördüm, taňgamal gana tüş kördüm, taňgala turgan iş kördüm, hazır jatyp gana tüş kördüm, adam görgüs gana iş kördüm, o kanday gana bolo tartı dey, aylanayın kuduret, goldoy körgün gana bulur etuy, sarı güngön umtulgan, o saralagana şumkar uçuptur, gök asmanga gana umtulgan, o gögalagana şumkar uçuptur, jetken jerden alakö, çak çeleke gana çaң salıp, çengelderim alıptır, o kanday gana bolo temi dep, karap dursam kuduret, oşanda jer üstünen gana acıdarık,
kolduğunu karamar, irep tartıp gana op tartıp, ekönü jerge sorup alıptır. O bulemine gana boluçu, bul düşümdü joruçu, aylanayın ganam, ey sırgağım. Karagal takırgağım, o başımdaki gana panayım. Astıma salsam akjol toy, arkanda gana жүрsen saң boldoy. Kayın teli gana kokuygan teli, devoşentip gana turgandın oy. Oşo kezden er sırgak, oy aylanayım budulet. Oy yemin aytıp pereyin, oy uktun aytkan sözümdü. Oy aylanayın alake, oy men bilgendi bildin bi, oy men görgöndü gördün bü, oy akbaltanın çuvağı, oy çulgandı çunağı, oy arkandan kuvalganı, oy sarı güngöngüm tulgan, oy sarılaşım kar uçkanı, oy sarılasın duat mingen, oy sarı bulut ton giyen, oy yalıman bet özün yemez pe, oy gök asmanға umtulgan, oy gögalaşım kar uçkanı, oy gök bulutton ton giyen, oy gögalasın duat mingen, oy çuvak özün yemez pe, aylanayın kuduret, oy jetken jirden bülekö, oy çak çelekey çaң salıp, oy çengel derim alganı, aylanayın kuduret, oy yartıcakşı bolbayko, oy yer üstüne acıdar, kolduğunu karamar, paydası bolup kalganı, oy mana sözün emes bi, oy aylanayın alake, oy koldoy görgün bulur et, emin aytı pereyin, çuvak kanacayım men bilem, akbaltanın çuvağı çuğulgandı çınağı, ata kesin akbalta. 60 kana katın alıptır, 60 katın tüp tuvay. O tuyak kana görmey kalıptır. Bir balanın ayınan azaptığan akcaman tartıptır. Gen Altaydın töründe, oşondan aylasın kana tappayak balta. Kantemin kokuygan temdep 60'ka gelgiçe 60 katın aldım de. Artımda kana kalar bağla çok. Sırtım calın içim çok. O kantem gana kokuy kantemin, ötüp getsem düğünödön, o zıynatımda kokuy giyin turat. Gözünün yaşın ontala, oşanda kokuy burkurap meni giyin gömet. Devoşenti bakbalta, aylası getip bana tükönüp. Gen kırımdın oyunda, Karadeniz boyunda. O şu gezde kanın çuvaktı, o tatav algan kana balaken. Cazatayı valvasam, canılı aytıp salvasam, jaratkan bilet, kim bilet, kurun aytıp koyvosam, kuday bilet, kim bilet, aylanayın kuduret. Emi kanan aytıp pereyin, özün görgün kana çuvaktı, o tav algan kana balaken. Bilgen adam gevayta takbaltanın çuvağı, kudaydın süygen kulu da. O bilbegen adam gevayta tuşu turgan yer çuak oğlu ya çaldın oğlu de. Mununca yıganan uşunday oy. Çuvak üçün urumba, çuvak üçün kaygırba. Aytayın kokuya aytayan. Vay aytaygan tep turayın. Hemen ayta sallayın. Ukun aytkan sözümdü. Oy akbaltanın çuvağı. Çuvak üçün urumba. Oy çuvak üçün kaygırba. Oy çuvak tincayım men bilem. Oy yata kesin akbalta. Oy kasiyet tüycan ele. Oy kuday vetin salbay kal. Oy çuvak üçün kaygırba. Ay devoşentip turguça. Özün görgön er çuvak. Ay ay hay ay hay ay hay dep. Ay haydi katı salgan deyt. Mıno şondon çuvağın astındağı mingeni. Oy gelişke minse gebelbez. Oy gögelasın duğuna teken. Üstünde gök giyeni. Gök bulutton ton eken. Oy mıno şonda jarıptık. Özün görgön er çuvak. Oy alman betke jakında. Bakarığı baş çarıp. Kıykırığı taş çarıp. Oy tok toğutay tok to dep. Oy tok toğun gotay tok to dep.
Oy ayta turgan gebim bar. Oy menin saktap жүрген gebim bar. Oy kaçayın degen ekensin. Kalagaның kakanga. Oy kaçayın degen ekensin. Oy gebez bilbögene tük. Geçildin kanı konurga. Oy geteyin degen ekensin. Oy bejindin jolu 5 türkün. Oy sen bezeyin degen ekensin. Alakanday kırgızdın. İçki sırrın büt bilip. Sen aytayın degen ekensin. Oy minte versen on boysun. Oy egerim eki bol boysun. Ezelin işten on boysun. Eren atka kon boysun. Oylasan badan almam bet. Gece su samırdın boyunda. Üç koşoy suunun boyunda. Oy gen talastın oyunda. Oy aytıp turganan kayda. Oy kurga tüygan kayda. Oy oylasan badan almam bet. Oy Bejinge varsak 5000 kız alavuz dep jürçelek. Oğanga varsak 10.000 kız oy çalavuz dep jürçelek. Oy oylasan bulan alman bet. Oy mintkenin kokuy bolboyt tep. Oy munun şentip purgunça oşo gözde jarıktık. Arsızgandın alman bet. Oy jaratkanга jalınıp aytıp turdu çuaka. O kanday gana şunduk boldu dep. Tettiginde gördün mü? Tettiginde gördün. O bülbül gana bolup ölüngen Bejin degen jeri oşol. Tettiginde gördün mü? Çiye bölüngen. O çiyeli gana Kıtay jeri oşol. Жалgыз barsan ölösün, Japanı jaman görösün. O Jangjung gana degen jeri oşol. Tettiginde gördün mü? Atandın gürüdün, arıdı meylet günüge. O Kıtay gana degen el oşol. Kara kurtta kaynagan kumurskada ijaynagan. O cancarat sagana gep olut. Candı Kuday can kılsa. O canım gana giyip paratat. Candı Kuday jaratat. O can jaratsa gep olut. Jalganda Kuday can kılıp can giyitip jaratıp jalgızdı jasabay koysa ne olut. O jaratkan gana kokuy koltoygır. Kanteyin kokuy kanteyin. O kanday gana ayla tereyin. Devuşun tevalman bet. O buzda toyvozda bur kurap. Jaş baladay çurkurap. Öylap kana turdu gördün mü? Her çuvaktın gana aldında. Oy girip kelgen do var mı? Kaptap gelgen jo var mı? O mangdayında kokuy mancu var. O mancu gana girip geldi bir kıracağında Kıtay var. Kıtay kaptap geldi. O kaptalda jatkan o kalmak var. O kalmaktar girip geldi bir oncağımda oyrot var. O oyrot turongdurvay kokuy koydu. O tetiginde sol jağımda solong var. O solong dorgana girip geldi bir kanteli kokuy kanteli. O kanday gana ayla tereli. Devuşen tüy alman bet. O çuvakan aytıp turganda. Oşo gözden er çuvak. Oy jaratkanga jalınıp aylanayın alake. Oy minte versen bolbay tep. Oy vatanın gürülüye arbudu meylet kinime. Oy jamandık kıldım kiminge. Oy alamın dep jürçelen. Oy su samırdım boyunda. Oy aytıp turganan kayda. Oy atağana tünüye harbudu meynet günüye. Oy Bejinge varsam malake alamın dep jürçelen. Oy sözüngü turbay sen akmak. Ay devoşentip durganda oşo gözden alaken. Oy Bejinge varsan bara koy. Bejindin jolu 5 başka. Oy Bejinge kokuy bara koy. Bejindin jolun çala koy. O Bejinine varbaymın. Oy Bejindin jolun çalbaymın. Oy jaylanayın çuağım. Çuğulgandı çunağım. Argaçandan bir gaçan. Çırbaşta uçun adatın. Oy sen çır çataktın bulağı. Oy yaylanayın çunağım. Kanteyin kokuy kanteyin. Kakanına varbaymın. Oy kakandın jolun çalbaymın. O kakanga bara özün bara koy. O kakandın jolun çala koy. Çınma çınga varbaymın. Oy çırkırap ketken çınma çın. Oy çınma çın jolun ala koy. Oy çınma çın jolun çala koy. Oy çırkırat pay canımda. Oy devoşondan almam bet. Oy çuakamunun aytkanda. Oşo gözden er çuak. Çuğulgandın iç çunak. Kuday betin salvay kal.
çuvaktın cayın surasan, oy turası jon boyusun, hayalamdı çalçurun, oy bileki jon badirek, oy bilmi çölün erjürök, oy turası jon boyusun, oy hayalamdı çalçurun, oy yöngü sarı gözü gök, oy Kırgızdan çıkkan şum kar dey, özün görken jarıktık, oy yöngü kara gözü gök, oy bu adamdan çıkkan şum pay dey, oy özün görgen er çuvak, atağı manas bolboso, andan artık şereken, uşu turgan er çuvak, oy gezeginde manasta, oy ajaldan kutkarıp algan bey, bunun jayın uşunday, görkemin görsen mamınday, oy özün görgen er çuvak, mına şondo jarıktık, aytıp turatım mana almana, oy yaylan ayın alman bet, bu lemine kılganın, oy kırktın başı kırgıl çaldan gebuktum, uşu turgan alman bet, geçe gelip bicinden, oy bicinden jolun çalava, oy uşu turgan er çuvak, oy yoru kacatıp kalava, devoşonday gebuktum, oy namuska çalar sözüktüm, oy purulgan teyin, oy kandayla tiriyin, devoşen tip purganda, o so gezde gana jarıktık, özüm görgen ganan malman bet, haylanayın çuvağım, çuğulgan duçuna. Kulduğum bargını okuyalago, kaçan bolsa onu şunday, o Kıtay deyiverdin. O Kırgız gana boluş peken, o Kırgızdan gana Kıtay beken, Kırgız boluş beken. O Kırgızdan Kıtay beken, oylasan bulun oy çuvak, oyga saldın müşkül iş, oğurandap kanan çuvak, kaçan bolsan şunday, o meni Kıtay gana okuy Kıtay deyiverdin, teginde gördündü, böt bölüngün, o böksölü Kıtay jer oşol, jalgız varsan ölösün, japanı jaman görösün, jeke varsan ölösün, jemeni jaman görösün. Oy oylasan gana bolon oy çuvak, men jang junga hemi barbaymın, o jalgız bargın gana o jang junga haylanayın çuvagım. Devoşentip gana aytkanda, o şo gözden alman bet açusu gelip gördün bü. O koyçu desem koy boysun, kozgolan gepten kozgoysun, boldu desem gana bol boysun, bolluğun gepten kozgoysun, bozon içip gana mas bolup, boldu desem bol boysun, ay bolluğun gepten kozgoysun, oy oylasan bulun oy çuvak, oy devoşondan alman bet, karaca kamçını ala kalıp koluna, uşu turgan çuvakta, oy başka tartıp ciberdi, yeminmına kılıv al, kıl almasan yenin dal, oy devoşondur darıktık, arak içpey taş içkin, oy yazdık kılı paratsa, oy atandın kanın koşur iç, devoşen tip jarıktık, özün görgönünü almam bet, oy töbege koyup çuvaktı, oy tövem kokuy tövem dep, hey tövemdi kokuy cedi dep, başım kokuy başım dep, başımdı kokuy cedi dep, oy şu turgan almam bet, egerim memi bolboy tep, mına şentip turganda, kaydan geldi bilbeymin, zobalası gana zor manas, gele jatat gördün mü? Astındagı gana mingeni, hayvan bozguna sınduğuna teken, atandın bir dünya buday betün görgöz be, arkı terki gana gam çurup, on tetiri teminip, o girip keldi gana ortogo, on jagından almаңды oңdu gözde ırgıtıp, o sol jagında turgan çuvakta, soldu gözde gana zırgıtıp, mintebeysen bolboyte, o yegerim eki gana bol boyte, erin atka boyte, o minte versen gana batırlar, alman bet çuvak turganda, altımış gana bu tuğan artık tep, Cancungan özüm bağam deyip, oyluğunumu şunda, astımda tursan ak kula, 60 min aymaktı çalamam dep jürçelem.
O binkenin kuy bolboy tep, muну şentip turganda, oşo gözde jarıktık, muну şondo surraba, oşo gözde surrasan, özün görgöner çuvak, o gögalanın üstünen, oy sekirip düşüp yügürüp, alman bettin aldına, gelin bolup çügünüp, iki kolu borunda, sol buy basıp çügündü, sol tizesi bügüldü, ol buy basıp çügündü, on tizesi bügüldü, haylanayın alman bet, kolloy görgün bulur et, Retiye kırktım başı kırgıl çaldan gebuktum, ayavagan camman sözüktüm, o geçe gelgen Kıtay'dan, oy alman bet yoldu çallat hep, Kırgızlardan kırrane, arslan tişi ötpögün, adamdın güçü jetpegen, oy çuva korkağa jatıp kallave, oy devoşondoy sözüktüm, namızkı çallar sözüktüm, aylanayın buduret, koygun alman bet, oy başım tartuğun atsa tuğ, devoşondo jarıktık, iki tizgin bir çılbır, moynundan aldı deyt, oy yüzün görgön almayır çuvak, oy moynuna saldı deyt, oy menden geçse geçip koy, oy butağım bolsa gertip koy, devoşondon er çuvak, oy alman bettin aldında, o geçirim surrap turganda, oşo gözden alman bet, güdörüdöy bılkıldap, günдөй beti жылтылдап, орарытқан құдурет, alman betti suraba, alman betti surasan, saralanın üstünen, sekirip düşüp yügürüp, gelin bolup çügünüp, aylanayın çuvağım, çoğulğandı çınağım, menden de gitti geçip koy, butağım bolsa gertip koy, aylanayın çuvağım, devoşondo alman bet, başım tartuğun atsa tu, devoşondo jarıktık, iki tizgin bir çılbır, moynunan arttı deyt, iki kadam kılganda, çuvaktın aldında, sarılarını sattı deyt, sarılar tartuğullı deyt, muну şöntip aytkanda, oşo gözde jarıktık, akbaltanın çuvağı, kırgızlardın kırranı, özün görgön batırın, aytıp durdu mannaska, atağana tünüyü, harvağı zorman astın, tuzuna koysoğun boybuz, tuzu orman astın, tuzu ursoğun boybuz, erin atqağın boybuz, etegin eki bol boybuz, ezelin işten on boybuz, haylanayın alake, erman astın aldında, geçirim gana suravalı, kağılayın gana alman bet, devoşentip turganda, aytıp gana olsun cıygandım, makul dep, bul aytkanın akıl dep, oşo gözde batırlar, kuday betin salbay kal, tulparların jetelip, iki tizgin bir çılbır, moynunan attı deyt, жалgыз ayaktar joldo, tulparların jetelip, batırların jönödü, altı kadam kalganda, ay köl manaz gök jalga, muну şondo suraba, oşo gözde surrasan, iki batır ikişer, oy erman astın aldında, oy çögülöy düşüp çök düşüp, canı gelgen gelindey, iki kulu vurunda, geçirim surap turganda, aylanayım manasım, kağılayım gökjalım, bizden gitti geçip koy, ben garelen geçip koy, butağım bulsa gertip koy, kağılayım batırım, devoşondo alman bet, geçirim surap turganda, oşo gözde zor manas, zovolo sozun manas, asman menen jerindin, tirösünen bütkönдөй, altın menen gümüştün, şirösünen bütkönдөй, asmandağı buluttun, salkınınan bütkönдөй, ayın menen gününgdün, bir özünen bütkönдөй, anıraygan kakçıgay, alkımından bütkönдөй, atağana tünüyü, zovolosu zor manas, manasın jayın surava, manasın jayın surasan, oşo gözde zor manas, koldoğunu 49, koldop jürü tardayım, jölөгөнü 49, jölöp jürü tardayım, 40 çilten kızır İlyas, koldop aldı gördün bö, anın arkı jagında, kara çağır kabıllan, kaptalında kamıngan, köse kuyruk gök arslan, göt jagında çamıngan, alt kara kır zumuruk, oy çöt töbeden çengel salıptır, hazır alıp geçüdöy, kanatın jayıp kaldaytıp, gölü kösün salıptır, muну şondo suraba, muну şondo surasan, özün görgön zor manas, uday bütün görgözbö, bir karasan bir kişi, bir karasan min kişi, muну şondo zor manas, alman betten aldı deyt, oңdalığı saldı deyt,
saldı şu turgan çuvakты, soldalıdan aldı deyt, aylanayım batırlar. Almanbet çuvak turganda, 60 min aymaktı, çalamın dep jürçelem, akula tursan astımda, 60 min aymaktı, çavamın dep jürçelem, aylanayım batırlar. Bulgulganın jarabay, munun hiçkim qarabay, ırı saldın ıntımağı var elden, ırıskısı baltamat, ırıskısı жоқ belden, berekesi kaçırar, o şentip aytkanda, oşo gözde jarıktık, özün görgön zor manas, aylanayın kuduret, koldoy görgün buluret, Almanbet menen çuvaktı, eki batır ekişer, eldeştirip kalganı, tetiginde gördün bö, talçokuday çoğ, ulu togo jönödü, talçokunu surava, güne kügün jol jürüp, ataya baymol jürüp, batırların jönödü, eki törö ekişer, eki törö degenim, özün görgön batırın, batırmanas kabıllan, bir jagından Almanbet, azızgandın ballası, ekişer degenim, özün görgön er çuvak, ulagandın sırgağı, sırgak jayın surava, sırgak jayın surasan, 21'de balla kel, 21'de şerekel, 21'den erekel, sırgaktı surasan, telege yiten ekel, Tengrim özü Kırgızga berip koygon şerekel, sırgaktı surasan, atagana dünüyö, ötüp ketse zor manas, arkasında kaluçu, anı korun basarı, cesir kıldıp kaltırbay, kanı keyde şordunu, aşo kanı keyden aluçu, zıynatında turuçu, mınno şonda yerekel, sırgaktı surava, atka jengil tayga çak, joğu mıktı jol gosak, çirmeti uykun albagan, çıkanıktap jatpagan, çırma çınga varam dep, çırkıraktı sallam dep, mınno şonda yerekel, sırgaktı surava, sırgaktı surasan, turası joğun boyu pas, tulku boyu kara taş, bilegi joğun baderek, bilmi çölün erjürüp, ayavagan ereken, adadamda jok şerekel, uşu turgan sırgak, atandın görüydün üye, kurday betin görgözbö, atagıman nas bolboso, andan artık şerekel, bayjakıptan ermanas, ulagandan sırgak, ulagan menen bayjakıp, bir atanın baldarı, ek atadan taragan, adavatır adaşer, aldan yeren aldan yer, kurday betin salbay kal, mınno şondo sırgağın, sırgaktı surasan, haylanayın kuduret, batırlardın bir ruşo, ay hay ay hay ay hay dep, manasta vuran çakırıp, jönöp parat gördün bö, talçokunu bet alıp, talçokunun surava, Kırgız menen Kıtaydın ortosunda çegeken, tegeregi begeken, o jaratkan kuduret, can jaratkan arganday, dev oşondan Almanbet, atagana tünüyö, barmak diştep baş çayqap, çözün görgön zor manas, kantem kokuygan temdep, moşo tezin tangalıp, antang bolup turguça, arkasında surava, arkasında surasan, talçokunun belinde, yüzдөй bolgon kara taş, turgan eken kaldayıp, al kara taştın betinde, 3 kişinin atı var, birincisini okusan, Sulayman Sura kalam dep, Sulayman atı yazılgan, ikincisini okusan, Adilkan'ın tören atı var, üçüncüsünü okusan, Erman Astın atı var, munun oku zor manas, zoğulosuzun manas, hala gödü kalıp kö, hala varman jayı var, östöşün özü koygullap, aylanayın kuduret, koldoy görgün buluret, dev şentip pulguça, aytıp ozun jigıça, kaydan geldi bilbeymin, özün görgün bayağı, jalgız baş toң acıdar, ilep tartıp op tartıp, kuyruğun serpip jiberse, jamgıdaja ok çıgat, ozun açıp jiberse, jalındagan ot çıgat, munu görü zor manas, atagana tünüyö, kaydan geldi uşul dep, munu şentip karasa, anın oşo jagında, özün görgün Almanbet, Almanbet jayın surava, Almanbet'ti surasan, tetiginde gördün bü, atagana tünüyö, tüppejindin töründö, acayiptin özünün, Shaolindin özünün, okup kelgen emespi, 9 yılın okugan, 99 duvanı, Almanbet okup kelgen emespi, Almanbet'ti surasan, acıdardın okusun, okup kelgen emespi. Talçokunun belinde, acıdardın canına, yakın barıp bastırıp, uşu gözde jarıktık, etpişimday okunu, emin okuy salganda, mangdayından acıdar, atagana tünüyö, oşonda can tasilim gana bolup kaldı mi? Jakın gelip gana Almanbet, oң jagın gana bıçak menen oyup aldı de. Darlı kadava dep, oşonda ötün gökörgö kuyup aldı de.
Kuday betin salbay kal. O Kudaydın gına kılgan iş eken. Jaza tayıp albasam, жаңылып aytıp salbasam. Kuday bilet, kim bilet, jaratkan bilet, kim bilet. Kudaydın gına kılgan iş eken. Emi ganan aytıp ereyin, egemindin gana bergenin. Jaratkandın gana jazgının, o jarıyagana kılıp keteyin. Aylanayın kuduret, oşo kezde gana batırlar. Kügüm gire gün bata, eldin gana aldıdın jatan oy. O tal çokunun gana başına, emi çıkıp gana bargandan oy. Tal çokunu surava, o tal çokunu gana surasan, ayavagan ereken, o teregi tegeregi gana beyeken, çep kılı çucereken, 18.000 gana alamdın, o bar jaygaşıp gana kal çucereken, kolotunda koyun var, böksösünde gana börü var, tüzönünde tülkü var, çoğun yerinde jolbors var, o kaptalında gana kavılanı, buygatında buğu var. Adırında ganan kar var. O jaratkan Kuday ay, o jer jaratkan ganan arganday. Aylanayın kuduret, mına şonda gana zor manas. Atagana tünüyö, o erten kügündü çeçişip, oy gep kengeşke gelişip, oy kızıl şarap içişip, gel dep kezek berişip, oy atagana tünüyö, oy alangı çabılgın jok, o alp uykunu salgan dey, koңuruktu koş tartып, jaz ayıldı jazdanıp, oy jatı uyku salgan dey, mına şondo batırlar, özün görgön er sırgak, oy jaş emes biz, yer sırgak, oy tulparların çaldırıp, oy dağın sudan sugarıp, oy mına şentip kalganda, alangı çabılgan jok, oy Kuday betin görgözbe, tağı garıp gana atkan deyt. Taraza cıldız batkan deyt. O şo kezde gana zor manas. Uykudan çoçu uygunup, o kanday gana şunduk boldu dep, tegeң urum kandan aldırgan, gökbörünün gana tartusu, oşonda göktürbünü gana kol kalıp, bolk ettirip koynunan boğusun albay moynunun, çığırığın imerip, çındap közgö jiberip, oşonda çınma çındı gana karası, çınma çındın töründe, o çiye gana çiye bölüngön, çınma çın gana degen eleken, kara gürmöceği jok. O kalday gana var begi jok, kızıl gürme bebet jok. O Kutay gana var begi jok, kara kurtтай kaynagan, kumurskaday jaynagan. O yöne turgan gana jer eken, bunu görüp zor manas. Oşondan alman betti gana oygotu, turgunga kıyalman bet, teginde gördün bö. O Kutay degen gana ulu hel eken, 40 kurusu var eken, 40 söğükten turuçu, bu Kutay oңой jer emes. Oynoşkun agıl çu jer emes, oynoy turgan el emes. Oylosan gana bolоңар manas, dep oşondan alman bet, o jomogun ayta saldı de. Alangı çalgana bolgon jok, özüm görgön er manas. O geçen anjiyanga gana barganda, altı sapar suradım. O bejin gana jayın aytçı dep, 6 sapar surasam 6 sapar aytpadın. O bulemine gana kılganın, geçe Bukaraga barganda. O men 5 sapar gana senden suradım, bejin jayın aytçı dep. Oşonda berekem dep, o bejin jayın gana bilbeyim dep, oşonda savılıp gana kokuy kakşandın. Aylanayın kuduret, oy sen aldagan kokuy ekensin. Şu gebez bilbogin etük geçildin gana koңurga, o sen geteyin degen ekensin. Kalaganın kanka, oy sen kaçayın degen ekensin. Dep oşondo jarıptık, özün görgen gana zor manas. Tarnıp düşüp oturdu. Alangı çagana bolgon jok. Oşo gözde suraba, oşo gözde surasan, özün görgön alman bet, aylanayın kuduret, kayse veren aytayın, aytpaygan tep surayın, aylanayın manasım,
dedin aytayın, aytpay koygan teyin, aylanayın gökjadım, o köpten beri saktagan, gökürök tengirімde, емең ырда перейін, көдөндөгü sırımde, емең айтып берейін, айтпай қойын етейін, aylanayın gökjadım, бежин жайың оңой ер емес, ойнош кылчың ел емес, кагылайын манасым, киндик кесip кир жуған, киндик каным тамған жер, кир көйнөгүм жуған жер, aylanayın батырым, тетегинде көрдің бе, бейжин чет пейжин менен чоң бейжин, ортосында чоң қала, лойху деген бір қала, ошо лойхуда туылған, ой аламға салған чуылған, aylanayın кудурет, колдой көргүн булурет, кайсы бирин айтайын, бейжин жайын билбейм деп, айтпаганым дагы чын, какан жайын билбейм деп, какшанганым дагы чын, кабыланба кайганы кей, Kağırlı özüme bejin jayın aytpa dep antalgan özümden kara gözüm kaşaysın kağılayın manasım kaysa birin aytayın aytpaygan tip koyoyun kokuylattın özümdü koygun aytkan sözümdü aytagana tünüyü bozdottun koy özümdü bozalagıldı özümdü емең айтып айтайын, айтпайған теп турайын, уқым батыр сөзімді, жана байқаң өзімді, чындын түбі чын чығат, чыңырығы бек чығат, чынма чындын чожайын, чырқыратып айтайын, айтпайған теп турайын, уқым батыр сөзімді, жана байқаң өзімді, деп ошондо жарықтық, азызғандын алман бет, айта турган болду дейт, алман бетті сурасаң, өзің көргөн алман бет, tüy atası çıllava, çıllavadan solovo, solovodan sorondük, sorondükten azızgan, azızgandan balla yok. 60'a gelgiçe, 6 katın aldım dep, 6 katın tuvastan, tuyak görbe kalgan dep, aylası getken azızgan, tüppejinge vargan deyt, esen kanga gayrılıp, esinen emes algan deyt, aylanayın esen kan, atagana tülüyü, 60'tan öttüm dep, 60'a gana gelgeçe, o tuyak kana görbey varam dep, ötüp ketsem gana düğünödön, ökürüktü kim salat zıynatımda kim durar. O katın degen gana kokuy kurusun, kim biliktir munusun, 6 katın gana algıça, 6 ile gana balan bol soçu. O kamçıdan gana ötkön tuğan yok, kolunda jürüp bilinbey, katından ötkön düşman yok. O koynunda jatıp bilinbey Atandın bir dünya, arvı dele gana menet künügü, mende şordu var beken. O can jaratsa gana kuday jaratpay, o jaratpay gana koysa ne bolot, canım geyip paratat, candı kuday jaratat, gerek bolgon uçurdan al canыңды kaytalat, o can jaratsa gana ge bolot. Jalganda kuday can kılıp can geyitip jaratıp, o jasabay koysa ne bolot, atandın bir dünya. Harvıdı menet künüge, kantemin kokuy kantem. Dev oşondo gana alman bet, Herman astın aldında, oy yemin ayta turgan boldu deyt, aytpaygan tip turayın, yemin ayta salayın, oy bejin oңой jer emes, oy 5 türkün jolu var, oy bejinge barsaң ölösüң, görgüldüktü görösüң, oy bejin oynoş kılçuң el emes, yemin aytıp bereyin, aytpaygan tip teri gereteyin, yemin ukkun sözümdü, uçun maçında çırkırap, tuğulganımdagı çın, o kakançında tuğulup, o gindik kanım tamgan jer, oy gir göynögüm jugan jer, oy gindigim kesip puğan jer, oy köpölöktü kuğan jer, gök çubuktan at kılıp, oy çubukta minip jürgen jer, oy mına şonday jayım var, oy kuday betin salbay kal, oy menin gana enem altın ay, kasiyet tüy kız eken, o tüy kırgızlardan gana muz eken, gen Altay'da tuğulgan. Oşondan asırap bakkan kız eken, 16'ga gelgende. Oşonda çınma çınga gana oy gep salgan, jalpıktay jurtuna jar yağılgan uşunday. 16 kız jaştan ödökü, 20 jaştan ıldıykı,
Kızdardı üyüge koyboston alıp kelgin özüme. Karargan gana kara gözümü katın alam dep azızgan jarıya kılgan cancunga. Mına şonday gana buyruk dep kan buyruğu bir bolat iki kılar al var mı? Geçe jokerçilik zamanda. O şonda gana makul dep 40 gün boyun ırdatıp o sınçılarga gana sındatıp 40.000 kızdı karatıp 41. gününde oşa menin gana enem altın ay enemdi tandav alıp turu 16'dan ötken kız eken telegeyi ten eken kaprayı yatağındın gördün ya. O Kıtayda çok kana uz eken mınno şondo sorasan ay yüzün görgön altın ay. Oy 16'dan 17 oy ilinip kalgan gize kız eken oy sululuğu bir başka oy jalpı Kıtay jurtuna oy bilinip kalgan gezeken oy mına şondo jarıktık oy esen ganga jetelep aytıp turdu bayağı çoğun ılamam oldosu oy noyhu degen çoğun moldo oy yılamasın surava aytıp turdulaması kağılayın esen kan oy sez degenin kavıldı kağlaganın tavıldı 16'da kız eken uşu kızın yeri tuvat oy Kıtayda çok şer tuvat oy canılı aytıp salbasam caza tayı albasam gezeginde gelgende oy çın maçında çok tuvat cancunda çok tuvat oy becinde şok tuvat oy caza tayı albasam devoşonda noyhu çal oy yesen kanga mun aytsa oy yoşo gözden yesen kan aytkanınday olsun dep ah ne kesin kıygın dep aşağı gözden aldına aytıp turduğun ılama oy caza tayı albasam oy tamga takavatpanız oy dargan ili baspanız kağılayın kanım dep kağılayın törüm dep oy törümde kal turdun özün dep oy tövümden kokuyurdun dep oy canılı aytıp salbasam uşun 16'da kız eken 17'ge gelgende uşun altın ay şer tuvat oy bu becinde çok er tuvat oy devoş enti vaytkanda oşo gözde makul dep bulaytkanın akıl dep beyşembinin gün eken cumanın kadır tün eken oy yarı desen 6 gün biri desen 5 gün dey oy ortasında boldu dey oy yakni kesin kıydı dep oy tuttun bu kokuy tuttun bu devoş enti vazizge kayrılıp dursan ılama tuttum emi tuttum dep altın ayga gayrılsa oy tuttum bu dep töröndü tuttum bu dep surasa oy tuttum dep joop kaytargan mına şondo jarıktık oy beyşembinin gününde cumanın kadır tününde oy enekemdi kamdatıp oy azızgandın koynuna salıp perdi gördün be mına şondan azızgan oy jata turgan boldu dey alangı çabolgon jok kaydan geldi bilbeymin gök asmandan tögülüp oy gögala nur geldi dey oy gök asmandan sögülüp azızgandın koynuna azızgandın muhtatep oşo gözden altın ay Kuday vetin salbay kal oy azızgandın koynuna girip vardı Nurbala oy Nurbala'nı surrava oy 12'den 13'kö oy yilinip kalgan gezeyken mına şondo jarıktık oy tünüm menen oynoşup sezimlerin kozgoşup mına şondo surrava mına şondo surrasan Kuday vetin salbay kal tağa karı vatkança taraza yıldız vatkança kozgoluşup alıptır oy otağına tünüyü taң kaşkayıp sürgönde oşo gözde vayağı sungan butu tartılıp Cumgan gözün açılıp özün görgön azızgan iki jagın karansa oy kaşında jata taltınay eştememenen nişi yok koңuruk tuğaş tartıp oy oşo gözde jarıktık Cuman gözün açılbay sungan butu tartılbay kat uykunun salıptır mını şondo surava oşo tünün azızgan ılamasın çakırtıp güzzay ötüptür oy tuy turgan bala dep oşo günde gınan oy azızgan Tolgoğuna tarta turgan günü dep tolgonup kana kalgan gezeken toğuz toğunun tomuğunda toğuz suunun buruluşta toğuz suunun koyuluş o toğuz suunun kana buruluş o şoğu kana gelip kaldı dey ılamasın çakırttık aytı pergin kana çının dey gödöndögü kana sırındın
Туй турган күнү кайсы деп, төрөлө турган күнү деп. Erkek beken gana kokuy, kız beken. Erkek bolsa yer çıkat, kız bolsa uz çıkat. O Beijing'de gana çok çıkat. Bu Kıtaylarga şok çıkat. Devoşanda gana ılmazız gana. 60'tan ötkönde bala göre turgan boldu deyt. Oşo gözden altın ay, belim kokuy belim dep, belimdi kokuy cedi dep, içim kokuy içim dep, içimdi kokuy cedi dep, başım kokuy başım dep, başımdı kokuy cedi dep. Oy oşo gözde jarıktık, tolgo tartıp kalgan deyt. Özün görgen altın ay, oy töröy turgan günü şu, oy 9 günü tolgotup, oy 10. günü geçinde, oy tuy turgan malı deyt. Haylanayın kuduret, tüm bersin bir özü, oy tüy tüp tüğün elelek, o arsın bersin bir özü, oy yalakanday elelek. Haylanayın manasım, aypagan tip turayın, emin ayta salayın, atağana tünüye, kuday betin görgöz be, devuşonda vayağı, azızgandın almam deyt. Ermanas tün özüne, emin ayta turgan boldu deyt. İnekesin altın ay, tuy turgan gezi deyt. Oy düşenbinin günü deyt. Oy atağana tünüye, oy oşo gözde surava, oşo gözden altın ay, belim kokuy belim deyt. Tolgo tartıp turganda, kakanak susu şaretti. Oy balanın ünü bar etti. Bakırığı başlarıp, kıykırığı taşlarıp, mınoşonda surasan, özün görgön bayağı, özün görgön bayağı, özün görgön altın ay, talim tartıp yok bolup, oy martu basıp gitti dey, iki gözün ilinip, oy öyle turgan günü bilinip, oy yaylanayın kuduret, yemi kanday bolat dep, ılamanın barısı, çoğulup kaldı gördün mü, aylan çıktı gördün mü, aylanayın kuduret, kanday bolo temi dep, mınoş etip durganda, özün görgen bayağı, ılama degen çoğ moldu, noyku degen çalayken, oy aylanayın kuduret, oy törөгөнün giymeken, kız eken erbeken, devoş etip karasa, çoğu çormoyup, çıkıp kaldı gördün mü, erkek eken ereken, ayağa bakan şereken, devoşondan ılama, bakırığın başlarıp, kıykırığı taşlarıp, jalpı Kıtay yurtuna, jarıyagana kıldı gördün mü. Azızgandan gana ayşer çıktı, caza tayıp gana albasam, tulpardan gana calın kuyruk deyip, tuyak bolor özü deyip, o tuygun gana çıkar şeri deyip, mınoşen tüp jarıya, jalpı can cunga gana kıldı gördün mü. Atandın görü dünyan arıdı menet günüge, emi ganda gana bolo temi deyip. Oh. Талантовый у нас два дня, двое суток просто не спал, потому что в аэропорту там так, что он отдохнет, потом будет есть время, еще можешь исполнить талантовый. Спасибо большое, огромное.